n'ubundi Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ibibunda vya rutura ndetse n'indege za gisirikare drone nizo biri mu kazi ihangana ritoroshye hagati ya FARDC ndetse na M23 ihondana rikomeye ryo kwigarurira ibice ndetse no kwimakaza imitegekere ruhande rwose rushinja rugenzi rwarwo kurenganya abasivile. Mwaramutse Twitter enye kwezi kwa gatandatu mwaka 2026 ibintu byahinduye isura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma ko FARDC ivuze ko igiye gukora mu mvuto igangana na M23 none nyuma y'itangazo M23 yari yasohoye ivuga yuko none igiye gutangira guhangana FARDC ku buryo bwuzuye. Byahindutse misozi miremire ya Fizi na Mwenga habaye gukocorana no guhondana gukomeye, urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu bice byinshi kandi benshi mu baturage bahiye ubwoba bava mu zabo barirukanka batagupfa none wa pejo reka tureho twihisha tukumva ibintu bigumeze nabi. Nizo M23 Wazalendo na FARDC bahanganye ku buryo budasanzwe akarere ivumbi nanjye ngivumbi umwotsi wa mwinshi mu kirere bitewe n'iturika ry'ibisasu. Aibyo ndaza kwikubwira neza uko umurwano wagenze. Hanyuma ivya minembwe vyo bikomeje kwa gaterera nzamba. Nimvuga minembwe wumve neza isibaniro nikotsoraniro rikomeye aho FARDC M23 Wazalendo Abarundi abacanshuro bose imbaraga z'abazigurira muri ako gace ngo bahangane ku rwego rurasanzwe. Ninde ugomba gutsinda muri kano gace? Bawiritonde kumuvuga turaza tugarukeho. Hanyuma uretse ibyo ngivyo muri Kivu y'Amajyaruguru naho imasisi ibintu zemeze nabi icyakora ari inkuru nziza turutse ndaje mbikubwire. Imirwano ikomeye yabaye muri Walikale yasizemo 23 yisubije Buhimba yose. Ni Buhimba yimaze igihe kinini cyane igenzurwa cyangwa se abumasa bavuga ngo iyi mirwano yagenzurwaga na M23 FARDC razifata gace gamwe none nubundi byongeye guhinduka hasi hejuru. N'imirwano iremereye cyane Buhimba. Ndaje ngubwire neza uko byagenze muri aka gace n'uburyo imirwano yari ikomeye. Kandi ubwo urahutaze neza ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Kongo rigomba guhinduka bitarenze mu kwezi kwa 11 November. Nizo itegeko nshinga rya Kongo Tshisekedi Chilombo ashaka kugira ngo rihinduke yongeye kubona izindi mbanda zo gutegeka leta ya Kongo. Abaturage benshi muri Kongo bishimiye cyane hinduka ry'itegeko nshinga rya leta ya Kongo bati ni hinduke Tshisekedi niwe dukeneye ni president rukumbi wategetse Kongo igira igisirikare gifite discipline, igisirikare gifite imbaraga zikomeye, igisirikare gifite by'umwihariko wenda nini fa mu bwayo bitandukanye n'igisirikare cya Joseph Kabila Kabange cyazaga nk'igiri gusuta kitazi ibyo kirimo ndetse n'ubutegetsi bwe bwajegajegaga kuko utigeze butanga amahoro kugeza ku rwego ibibazo byavutse ku bwa Joseph Kabila Kabange ngo byashuriye kugezwa kuri kino cya Tshisekedi Chilombo ari muri bya 23. Nyamara mu anenga Tshisekedi Chilombo nanone benshi bakavuga ko nawe nta kigenda ahubwo akomeje kwicisha abaturage b'inzira karengane muri Asirazuba bw'iki gihugu ko batifuza yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo bwakongezwa mu yindi manda. Amakuru yatangiye kunyura ku itangazamakuru byinshi nuko niba Tshisekedi Chilombo ahinduye itegeko nshinga rya Kongo ngiye 23 neza ita yidekarara nka leta yigenga muri Asirazuba Repubulika ya Kivu. Ndabikubwira Rwanda n'Ubufaransa byasinye amasezerano y'ubufatanye n'amasezerano y'ibigo zombi yongeye gushyirwaho umukono yongera gushimangira cyane ko u Rwanda n'Ubufaransa bikomeje muri gahunda yo gukorana cyane muri kino gihe aho Nanone president w'u Rwanda Paul Kagame yari mu gihugu cy'Ufaransa we na madamu we Jeannette Kagame ubwo bagiye gutaha cyangwa se gufungura ku mugaragaro urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwubatswe i Paris. Mwite Samia Suluhu Hassan iyo bamuvuga babanza mama Samia niko yitwa ni president w'igihugu cya Tanzania yageze i Moscow kwa bwana Vladimir Vladimirovich Putin amwakira mu ngoro ye i Kremlin. Hanyuma kandi nanone bajyana n'ibiganiro bikomeye cyane biganiro zagarutse ku ngingo nyinshi. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ni igihugu cya mbere asuye ku mugabane w'i Burayi nyuma yo guhirira manda yindi iyo kuyobora Tanzania ni manda ya mbere yo kuyobora Tanzania kuko iyo yararimo iri nka vice president yasubiriye Pombe Magufuli. Nicyo gihugu cya mbere asuye mu bihugu hakurya y'amazi ikindi gihugu kizwa ageze mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma Samia Suluhu Hassan wabonanye na Vladimir Putin ibyo baganiriye tubigarukaho. Waruzwe bigomba kugira ngo uruhare komeye cyane mikano karere kose ariko byo byaravuzwe mu minsi ishize ko Tanzania, Burundi na Kongo hari umugambi bafite gukorana n'igihugu cy'Uburusiya. Ntabwo rubizi ndaje mbigusonera kamwe gukandi nunyemeye tukajyana ku musozo tutamenya byinshi biri kuvugwa muri iki gitondo ndetse turirwa tuzi neza ibyabaye mu karere. Ubane nanjye tujyane ku musozo
ngende umuhungu wa Kamanzi ese w'u Rwanda ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe ikaze kuri mwese. Maze unyemerere iby'aya makuru y'iki gitondo tuyahereye ku mirongo y'imbere ku rugamba ahatari kuvugwa inkuru zo guseka cyangwa se inkuru z'ibirori, havugwa umututu w'imbunda kuva mu buzabo kw'abaturage, gupfa kw'abasirikari, gupfa kw'abasivili, inkomere ndetse n'ubwoba bwinshi ariko biriya ibikorwa by'imirwanire ku buryo budasanzwe. Imisozi miremire ya Fizi ni urugamba rwongeye kumvikana aho imirwano irimo kuba mu buryo budasanzwe nkuko bivugwa Sud Kivu. Nanone imisozi miremire ya Fizi na Mwenga yahungabanyijwe n'imirwano mishya n'ibisasu ziterwa na za drone, imbunda za rutura, abacanshuro ndetse n'abanyamahanga barwana kuranirwa leta ya Kongo aho Rwanda and Twirwaneho ndetse na M23 ngo bashyire hasi cyangwa se basubize inyuma ivyitwa gukomeza gukora ku butaka bwabo kwa Repubulika muri Repubulika ya Kongo bitagomba gukomeza kubaho uko zagenda kose. Kongo yakaniye ikemera gukorana n'abantu bafatanyabikorwa bayo kugira ngo batange isomo rya gisirikari kuri 23. Havutse imirwano mishya hagati y'ingabo za AFC-M23 Twirwaneho n'itsinda rya leta rigizwe na FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, imidugudu ya Kakenge, Bidegu na Minembwe, imisozi miremire ya Mwenga ndetse na Fizi, ibice biteganye neza na Minembwe nyirizina. Nkuko amakuru atangazwa, Byose byatangiye ku gicamunsi cyo kuwa 2 Kamena 2026 bigeze tariki 3 none tugeze tariki 4 mbere yo gukomeza kugera mu ijoro ryo kwa 3 rero aho ibintu byose byabaye bibi kugeza na n'uyu munsi bice byinshi byabaye mu mirwano, ubwoba bukaba bukiri bwose. Amakuru aturuka mu gace ka bahirimo imirwano agaragaza ko impande zombi zakoresheje indege zijya pilote n'izindi ntwaro zikomeye, ibyo bikaba byateye ubwoba bwinshi mu baturage ndetse n'abaturage benshi bava mu zabo. Yabaye 23 yaba FARDC impande zombi zateraga ibitero zikoresheje na za drone za kamikaze. M23 yezaga drone zabanza gukora ibikorwa by'ubutasi wamenye neza FARDC n'abafatanyabikorwa babo aho bakorera ndetse n'ubushobozi bafite. Ni mu gihe na FARDC nakoreshaga ibitero zabo za drone bo bakoresha uburyo bwo kuribata no kurimbura M23 bakoresha kamikaze na KT6 drones zibasira ibintu bya M23 no gushaka kwihagarika. Ni byaje kuvamo icyo twakita agahinda ndetse n'umubabaro kuri benshi nyuma y'uko ibyo bisasu byagiye bigwa ku baturage ndetse no ku nyubako zabo. Ariko amakuru amwe akavuga ko ibisasu bimwe bya FARDC byarasikana kuri position za M23 nayo bwo mu itangazo isori kavuga ko ibice byabo cyangwa se position zabo akenshi zirasikaho na FARDC, bakavuga ko batishimira cyane bino bikorwa bashaka kugira ngo iyi ntambara ihagarare bagire amahoro. Amakuru atugera akavuga ko kugeza ubu ibikorwa by'imibereho myiza abaturage biracyahagaze muri iyi midugudu yose ndetse n'ibice bihakikije, mu gihe abanyeshuri mu mashuri abanza biteguraga gutangira ibizamini by'igihugu bisoza amashuri abanza ya NFP ku wa 4 tariki 4 uyu munsi nyine Kamena. Ariko ubwoba bw'ibitero bikaba bikomeje kuba byinshi. Nizo aramakuru yemeza yuko bishoboka cyane ko abanyeshuri bajya mu bizamini, ariko hari n'abadashobora kujyayo bitewe n'uko imiryango yabo aho bavuka n'undi bari mu buhungiro n'undi badatereye ku buryo batava mu buhungiro bahita bakomereza ku ishuri mu gihe bacyumva ibiturika. FARDC na M23 mu gihe badatanze agahenge muri kano gace bishobora guhita ginduka kimwe ku cyaha mpuzamahanga gishobora gutangira guhagurukirwa n'ibihugu bikomeye cyane kandi bitandukanye, bishobora kuzana icyo twakita impinduka cyangwa se uburyo bwo guhagarika ibikorwa bya FARDC na M23 muri karere. Uzi ko imiryango mpuzamahanga ikunze kwamagana bino bitero bakavuga yuko ibitero byibasira inyoko muntu no bishobora kugenda gutyo. Hanyuma amakuru akomeza avuga iki, nubwo nta bwishyu bw'abantu buhari kugeza ubu, amakuru yo mu gace atangaza ko hari igihombo gikomeye mu bikoresho muri aka gace aho umutekano ukomeje guhungabana, bakavuga yuko nyine ari ibyo kwitondera cyane ku buryo butangaje. Tuvuye kuri kino cyerekezo,
Imirwano ikomeye nanone iri kuvugwa muri Walikale yasize 23 yisubije agace ka Buhimba n'agace wavuga ko kari strategique cyane kuri Wazalendo nawe wifuza gukomeza kugira. N'umujyi wa Buhimba uri mu itsinda rya Walo Wayungu agace ka Walikale muri Kivu Amajyaruguru wongeye kugenzurwa n'ihuriro rya AFC-M23 da Wazalendo kuko kuva kuwa kabiri tariki 2 Kamena bamwe mu AMAKURU batangiye kujya bamaze guhondana na Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye yabahurije muri karakarere. Amakuru yemeza yuko nubwo bwa mbere byatangajwe ko kuva ku itariki 2 AMAKURU yagenzura ariko ntabwo byakabaye mu buryo wavuga ko buri official. Dore impamvu ya mbere, ibitero koko byararwanywe bigera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu aho FARDC ndetse na Wazalendo barijwe imbaraga n'AMAKURU bagasubira inyuma. Gusa ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu ku masaha y'isa 3 za mu gitondo irindi tsinda rya Wazalendo yongeye kuza ryinjira mu cyerekezo cya gace ka Buhimba bashaka guhita bigarurira position ya mbere yo ku ruhande rw'epfo ugana mu cyerekezo kigana indani muri Masisi. Ariko amakuru akemeza neza ko abarwanyi ba AMAKURU birwanyeho bisa naho uwo munsi watekereza nano wabaye umunsi wo kurwana ku rwego rudasanzwe. Tariki 3 nabwo AMAKURU yakomeje ikorwa byo gukora patrouille mu bice bitandukanye Wazalendo bagiye barengarengeramo ndetse ngo bafashe miri abasikari babiri ba Wazalendo banigarura imbunda cyangwa safata imunda zatakajwe n'Abazalendo na FARDC barongera barazifata cyangwa se baragenzura ku buryo kurungu wavuga yuko kuva ku itariki 3 ku masaha y'ikigoroba ku isa wenda nyirizina ariho wavuga ko aka gace ke kugenzurwa n'AMAKURU mu buryo bwa nyabwo kandi ntabwo wanoneho bw'igitero AMAKURU gifite inatanga ihumure ku basevere. Nkuko amakuru atuka kuri kino kintu cyitwa actualité du CD abivuga, ingabo z'ubuke ba FARDC zagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba ibuhimba ku cyumweru nijoro. Imirwano irakomeza kugeza kwa kabiri, inyeshyamba zasubijwe Ikirongo hafi ya Kasopo nko muri Masisi nkuko amakuru abitangaza. Mu gitondo cya kare cyo kwa kabiri ingabo zagabye nayo ikindi gitero ku nyeshyamba ubwo zasubiraga inyuma zigana Ikirongo. Imbunda zikomeye kandi nizoreje zalashe amasaha menshi. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku mirwano kugeza ku rwego AMAKURU yakoresheje indi strategy maze birangira Wazalendo babonye neza ko urugamba rubananiye agace neza ka Buhimba gasubira mu moko ya AMAKURU. Gusa kuri ubu Abazalendo nabo bagiye bakwita agatoki ku kandi bavuga ko bagomba kugaruka uko bizagenda kose bagasubira mu gace kabo bakavanamo AMAKURU kandi bikagaragara neza cyane ko kagace yifuje gukoreramo n'ubundi bagishaka kukagiramo ku buryo bwose bushoboka. Nanze ni amasaha imbere aduye ibindi byinshi bivuga kuri leta muri kira cyerekezo cya Kivu Amajyaruguru ariko ubwo Kivu Amajyepfo nizo nkuru takomeza kujya dukurikirana isa ku yindi cyangwa se umuntu tako wundi dore ko ibintu kuri ubu bitameze neza mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Tugarutse ku yandi makuru rero, muri Masisi ho imirwano isa naho yatuje muri Kalembe. Uti gute? Mu gitondo cyo kwa gatatu tariki 3 Kamena Ikalembe mu gace ka Masisi muri Kivu Amajyaruguru habaye ituze rikabije nyuma y'ijoro ryalanzwe n'imirwano hagati ya Wazalendo n'inyeshyamba za AFC-M23. Iryo tuze ndio ryakomeje kugeza kuri uyu munsi. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko Wazalendo bagavye igitero ku birindiro by'inyeshyamba agana saa 2 z'ijoro ku isaha yo muri ako gace. Nyuma y'amasaha menshi y'imirwano aba Wazalendo bahise bava Ikalembe berekeza ahantu hataramenyekana kugeza magingo aya. Mu gitondo cyo ku wa gatatu ibintu byari birimo kuba neza bigeza ku masaha y'umugoroba ndetse bigaragara neza ko nta bikorwa by'imirwano bihari bitize ituze. Amasaha y'ijoro rero ryakeye nabyo bitegejwe hashobora kuba byinshi cyane byazana intambara, ariko amakuru avuga ko ubwoba bukomeje kwiyongera muri ako gace. Nanone abaturage bafite impungenge ko hashobora kongera kuba imirwano hagati y'impande zirwana. Agace ka Kalembe kagabweho ibitero byinshi bivuye kuri Wazalendo mu mezi ashize bituma abaturage bahora n'ubwoba. Niri joro baraye badasinziriye bavuga bati ubwo tariki 2 tariki 3 imirwano yagiye icogora kugeza ko tariki 3 habaye umutuzo wuzuye. Nawe amenya ko rino joro rya tariki 3 tariki 4 ritaraza kuba ijoro ryo guhondana gukomeye ndetse n'amage adasanzwe. Ariko ubwo abaturage bari bafite bibaza ko riri buze gucya bagihumeka bakiri bazima batari bahura n'uruva gusenya. Ukurikije amakuru atangazwa nanone kuri iki cyerekezo cya Kalembe, amakuru avuga ko Wazalendo bari gupanga uburyo bwo guhura na bagenzi babo bagapanurira rimwe intambara itoroshye kuri izi position za AMAKURU kugeza ku rwego AMAKURU yuzuye intama n'ibyuma ikabura uduce twinshi ikabura n'imbaraga nyinshi zo kugenzura ibyo byerekezo.
hanyuma byite changement de construction cyangwa se icyo twakita impinduka ku itegeko nshinga. Izi mpinduka zirimo kuvugwaho rwinshi. Tshisekedi Tshilombo arifuza kuyobora indi manda, ubundi perezida wa Kongo abagenewe manda ebyiri. Gusa nk'akamenyero k'ibihugu byo muri Afrika, akenshi perezida baba badashaka kuva ku butegetsi bitakoresha icyitwa referendum, gutoresha ko itegeko nshinga risubirwamo. Ntabwo muri kano karere ka Afrika y'Iburasirazuba byabaye honyine, ahubwo no mu bindi bihugu byinshi bya Afrika ibyo bisa nk'ibyo ngibyo bigenda biba. Ate naho gusa byanashoboka ko n'ibihugu z'Iburayi byatera intambwe isa nk'iyingiyi. Rero muri Kongo barimo gushaka kurya itegeko nshinga ryahindurwa. Ubundi itegeko nshinga ritorwa na rubanda, ritorwa n'abaturage, ngo ryemezwa n'inteko gusa. Amakuru yemeza ko rero barimo gushaka uburyo itegeko nshinga ryahinduka bitanenze ukwezi kwa 11 ku mwaka turimo, Tshisekedi Tshilombo abashe kongera gutorerwa indi manda mu gihugu cya Kongo. Hejuru ya 70% uyu mugambi usa n'warangije kwemerwa, kandi noneho bamwe muri baturage bishyigikiye bavuga yuko ibamba bishyigikiye ari uko Tshisekedi Tshilombo ku butegetsi bwe babonye impinduka nyinshi, kandi basanze ku butegetsi bwe babonye ibisoko ngo itigeze ibona mu myaka yose imaze kuva ku bwamambo tuseseseko kugeza uyu munsi. Tshisekedi Tshilombo wakoze ibyo ngizo naho ni ngo yigeze abikora. Nyamara rero opposition irimo ba Martin Fayulu bagaragaza neza ko icyo guhindura itegeko nshinga rya Kongo atari cyemewe, ndetse ihuriro rya 6C cyangwa se ihuriro ryo muri Kongo ry'abanyapolitike tuvuga mu itegeko bwa Kongo bari basabye ko habaho via Havutse cyangwa se uyu mujyi upfuye tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu ku munsi w'ejo hashize, none na tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu ku munsi w'ejo tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu icyitwaga via Havutse cyabaye nkaho kitabaye muri Kinshasa. Nubwo mu mijyi nka Katanga uduce tumwe na tumwe abaturage bitabiriye bakangakora ibikorwa zabo ngo ari kwamagana Tshisekedi Tshilombo. Mu yindi mijyi hagaragaye uruvunganzoka rw'abaturage benshi bashyigikira Tshisekedi Tshilombo ko itegeko nshinga rya Kongo kuko rikwiriye guhinduka kugira ngo abone uburyo gukomeza gutegeka kino gihugu. Bisa naho n'ubundi harimo kutumvikana, bamwe akabyita sawa abandi bakabyamagana. Bigaragaza neza ko ino tegeko nshinga rya Kongo guhinduka kwaryo bishobora kuzana ingaruka nyinshi nziza ndetse n'imbi. Mu mbi rero ushaka kuzanwa mu gice cy'Uburasirazuba bwa Kongo, agace n'ubundi kadatigezwa kubamo iri hinduka rya referendum kuko kafatwa nk'agace gahezwe kuko kari mu maboko y'intambara cyangwa se mu gihe cy'intambara ngo bashoho na 23 bitangiye kuvuga yuko 23 iri gutegura uburyo iri gutega agatego Tshisekedi Tshilombo niba declare ko itegeko nshinga rya Kongo rihindutse mu 23 negeti itangaza ko ibaye leta yigenga ya Kivu. Ibi bishimangira cyane cyane ko M23 ifite umushinga wo kubaka leta yigenga mu gihe itegeko nshinga rya Kongo ryaba rihindutse, kuko icyo gihe bigaragara neza cyane ko n'imyaka iri imbere M23 yazangana na Tshisekedi Tshilombo wayizonze mu buryo bwa diplomasi, nayo ikabazonga mu buryo bwa gisirikari. Yego uko nguko niko kuri. Tshisekedi Tshilombo yazonze M23 mu buryo bwa diplomasi kwiza ku rwego yigarura leta zimwe za Amerika zigafatira ibihano ntawe izitanzika, aho M23 ndetse kugeza ku munsi yavuye ahanga bafatira ibihano nzenze, nubwo niyo FDLR bafatiye ibihano kuri Gustave. Ariko nanone 23 kuri tele ku mirongo imbere ku rugamba nushaka kubyemera cyangwa se yakane yabereye agaho akajomba leta ya Kongo kuko bambuye leta ya Kongo imijyi ya Bukavu ndetse na Goma. Nubwo ndi makuru avuga yuko nta mirwano ikaze yabaye, ahubwo habaye mu ruswa n'ubugambanyi bw'abasirikare benshi bari muri FARDC batuka kwa Joseph Kabila Kabange ngaro batumye 23 biyorera gufata Goma ndetse na Bukavu. Je ntabwo nari impari bari kurwana ngo ndebe ngo uyu nguyu ni ubugambanye wo waruhari. Gusa ariko 23 so gusa kuko nandi yararwanye igaragaza neza ko ikoresha imbaraga zabo za gisirikare. Gusa ngo kuri insho byarahindutse FARDC ntikiri ya yindi nuko gamagazi. Rero kuba M23 ishaka gushinga leta yabo yigenga, ibi bamwe bavuga yuko bishobora guhitabizana akaga gakomeye ahubwo M23 kugeza ku rwego cya gitekerezo Kongo yavuze ko bashaka gukora balikanisation cyari cyo kigaragaje bikavyagurutsa none y'amahanga gushyikira leta ya Kongo kugira ngo rwanye ikiroberi gishaka guca mu Kongo ibice. Uko bakomeje kuvuga yuko hari icyitwa balikanisation M23 ishyizeho umutima kandi ngo yakomeje guhakana mbere hose ko batazagikora. Rero cyamutse gikozwe byagaragaza neza ko icyo Tshisekedi Tshilombo yavugaga mbere byabari byanyabyo. Kuri yo none ngo abo urugamba rutoroshye rwo guhangana M23 kujya burizemo uwo mugambi wa balikanisation kwigarura ubutaka bwa Kongo bagashinga leta yigenga. Ibyo rero biraterwa n'uburyo iri hinduka ry'itegeko nshinga riraza kuba ndetse n'uburyo M23 iraza kuryakira, nimba iraza kwemera ko itegeko nshinga rihinduka cyangwa se kuko niba yakora igikorwa cyo gutangaza leta yigenga maze ubwo nyine bigahuriramwo rwagati.
Rwanda n'Ubufaransa batireka twikoranire twebwe mu bufatanye bwacu. Nizo Rwanda n'Ubufaransa byasinye amasezerano abiri y'ubufatanye yerekeye ubufatanye mu bijyanye n'abimukira no gutanga akazi ku bantu bakomoka ku ruhande rwa leta ndetse n'indi leta. Muri make u Rwanda rwatanga akazi ku batuka mu Bufaransa n'abandi batuka mu Rwanda bagahabwa akazi mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni amasezerano yasinywe hakongerwa amasezerano y'abimukira. Kuri inshuro ambasaderi Ipfura Black na Lola Trovet, umuyobozi w'abanyamahanga mu Faransa, cyangwa se umuyobozi w'abanyamahanga mu Faransa, hamwe na ambasaderi Ole Nanone bagaragaje akamaro k'aya masezerano mu gushimangira urwego rw'ibihugu zombi hagati y'u Rwanda ndetse n'Ubufaransa. Ibihugu zombi bibona neza ko ubufatanye ari ingenzi. Rwanda n'Ubufaransa muri aya mezi ashize bamaze iminsi basinya amasezerano y'igisirikare. Nibyo byavuyeho yuko abakongomani benshi bavuga ko mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo mu cyerekezo cya Rubaya barwanye M23 batari bo nyine ngo ari kumwe n'ingabo z'Ubufaransa ngani yo kurwanya na FDLR byarangije kumenyekana, nubwo nta gihamya na kimwe kigeze kigaragazwa yuko muri intambara Abafaransa n'umvanga ari Française baba ari muri ino rugamba. Ibi navyo bikaba byatangiye kwitwa conspiracy theory cyangwa se inkuru z'ibihuha zikwirakwizwa nkana babeshya. Tugaruke kuri iyi nkuru nanone ifite ayuriye na kano karere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. President Samia Suluhu Hassan yasuye Uburusiya ku itariki 3 yageze i Moscow ahura na Vladimir Vladimirovich Putin. Uku gusura Uburusiya kwavuzweho byinshi. Aho Putin yahuye na President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan i Kremlin amukakira mu buryo bw'icyubahiro kitangaje. Abayobozi barimo kugirana ibiganiro i Moscow mu ruzinduko rwa Hassan mu Rusiya, rukaba ari uruzinduko rwa mbere umukuru w'igihugu cya Tanzania akoreye mu gihugu cy'Uburusiya mu myaka 55 yose ishize. Naho ndi president wabasuye Tanzania wari wagasuye igihugu cy'Uburusiya. Nyuma Hassan agomba kujya St Petersburg kwitabira Space Fair 2026 no kwitabira ikiganiro cy'ubucuruzi hagati y'Uburusiya na Tanzania. Ariko nyuma kwizihiza irahira umva amagambo Putin yabwiye Samia atimo kurahira uhisemo Uburusiya nk'igihugu cya mbere usuye, tubona iki ari ikimenyetso cyiza cyane. Nta gushidikanya ko tugomba kongera ubucuruzi bwacu, dufite ubushobozi bwose bwo kubikora. Tanzania ifatwa nka pro-Russia muri kano karere kimwe n'u Burundi uburyo butangaje. Burundi na Tanzania nabo ni nk'umutima umwe, barakorana za bugufi cyane. Ibyo ngibyo usanzwe bizi neza. Hanyuma Tanzania, Burundi na Kongo bose bafite inyungu nyinshi basangiye, cyane cyane ku kiyaga Tanganyika. Ariko kandi nanone usibye ibyo basa nafite imyumvire imwe muri SADC. Uti nawe urasetsa, none se Burundi bari muri SADC? Oya, muri EAC. Ariko nimba barakurikiranye neza kuva mu kimbere muri Kongo atangira, batangiye kugira imyitwarire yo muri SADC. Ndavuga Gitega. Igabishirwa neza cyane ko inyungu za SADC ku Burundi ziraboneka. Ikindi nanone muri geopolitique Tanzania ko ifite ijambo rikomeye cyane muri kano karere, uwizi cyangwa se utabizi byenda avuga ngo ulinga te. Kujyana umubano n'igihugu cy'Uburusiya bivuze ko ari indi block ushobora kwigiye kubakwa, ari no muri iki giteye inkeke ikomeye cyane Tanzania za Amerika mu bihe byashize ubwo yatagiye kubona Kongo itangiye kwegukira igihugu cy'Uburusiya. Tanzania, Uburundi mu gihe byabyiga mu byegukira igihugu cy'Uburusiya yaba ari block ikomeye cyane mu gice cy'Uburasirazuba kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo yabirimo umushinwa cyangwa se umunyamerika. Ariko kandi nanone Kongo ku rundi ruhande kongera gukorana no mu Rusiya. Anga byasa Amerika kwitwara neza kugira ngo atisanga mu Rusiya bahagurukiye kuko baba bateganye kandi barimo gukorana. Buretse bizumve neza mu gihe uburengerazuba bw'isi nuvuga ngo leta zimwe za Amerika barimo kwa ku muhanda wa Lobito izagera ku cyambu cyo kuri Atlantique. Ni mu gihe nabo na Stade bari gufasha kugira ngo bakaye inza ya Dar es Salaam izajya ku nyanja y'Ubuhinde. Nabyo bikaba bifite icyo bisobanuye cyane. Numanda zanya muri Tanzania ukagera Gitega ukagera Kindo muri Kongo. Ni mu gihe umuhanda wa Lobito no uzava muri Angola ukagera muri Kongo ugakomeza ukagera muri Zambia. Ibi rero ikaba nanone ari rushanwa rikomeye cyane hagati y'ibihugu zikomerezwa byose byifuza inyungu muri politique ariko no mu bukungu. Rumvikana nyine iyo ufite aho guhahira ntiwakicwa n'inzara. Ngiyi imipango yabo. Urihangana nundi amakuru yo muri Kongo udakurikiranye iri tangazo ryose rya leta z'umwe za Amerika. Omeze nk'umuntu wariye akarya ariko akibagirwa guhanagura iminwa.
ntiwazamenya neza ngibiri ko muri Kongo ni ibiki. Ni itangazo ryose nanjye ryangoye kurihindura mu kinyarwanda ariko ndizana imbere yawe ngo turisome ngo ryakabaye wumve ibyi bihano apana kubyumvisha amatwi abantu babisubiramo ahubwo twisomere ibaruwa ya nyayo cyangwa se itangazo rya nyaryo riva kuri US Department of the Treasury bagaragaze neza ibihano bafashe muri kano karere bayifatiye nde kubera iki ingaruka zabyo ni zihe. Uti Mungu wakamanzi jya mbere nanjye nti reka mbikore. Ibitero byakozwe nibihe cyangwa se ibitero byafashwe nibihe. FDLR na M23 byigarurira ubutaka mu buryo bw'urugomo ndetse bica abaturage bo murasazuba bwa Kongo. Igikorwa cy'uyu munsi gifatiye ibihano Gustave kubgayo umuyobozi w'ishami ry'ubutasi n'ibikorwa zihariye za FDLR na John Mani Nzenze umuyobozi wa M23 akaba n'umuyobozi w'ishami ry'ubutasi bombi bayoboye imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano muri asazuba bwa Kongo. M23 na FDLR umwe ni iburyo undi ni ibumoso. Gustave iburyo Nzenze ibumoso. Bati President Trump yagaragaje neza ko hakenewe byihutirwa gukemura amakimbirane ateye ubwoba muri asazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje amahoro n'iterambere mu karere. Ibi byavuzwe n'umunyamanga w'imari Scott Bessent ati hohoterwa rihoraho rikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ririmo kongera ikibazo gikomeye cy'ubutabazi bw'ikiremwa muntu kandi ribangamiye inyungu za Amerika mu karere. Ibihano by'uyu munsi bishyigikira umwanzuro w'amahoro no guhagarika amaraso cyose imeneka ry'amaraso. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo bafashe mu kurangiza amakimbirane yamaze imyaka myinshi, guteza imbere iterambere ry'ubukungu n'ubufatanye no kubaka urufatiro rw'amahoro iterambere ku baturage ba Kongo n'u Rwanda. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteze ko leta ya Kongo izakuraho FDLR n'imitwe ifitanye isano na FDLR. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ziteze ko u Rwanda ruzakura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Kongo no guhagarika inkunga yose ihabwa M23 hakurikijwe amasezerano ya Washington yo kuyakaniye Ukuboza 25. Bati FDLR ni umutwe w'inyeshyamba washinzwe mu mwaka w'2000 uturutse ku basigaye b'ingabo zahoze ari z'u Rwanda n'imitwe y'intagondwa bahunze u Rwanda nyuma ya jenoside yo mu Rwanda yo mu 1994. Niko babyanditse mu mateka yayo. FDLR yagiye ikora ibikorwa by'urugomo rushingiye ku moko ku basivili birimo ubwicanyi bw'imburagihe, kwinjiza abana mu gisirikare ku ngufu ngo bajye mu ntambara, n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bifitanye isano n'amakimbirane. FDLR itera inkunga ibikorwa zayo ikoresheje ubusahuzi bw'abaturage, ishyiraho imisoro itemewe n'amategeko, gushimuta abantu kugira ngo ibahe ikiguzi cy'inshungu, gutema ibiti mu buryo butemewe n'amategeko muri pariki y'igihugu ya Virunga n'ibindi bikorwa bitemewe n'amategeko. Uyu mutwe witwaje intwaro wanasabye inkunga y'imitwe yitwaje intwaro ya Kongo n'ingabo za Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ya Kongo, nubwo guverinoma ya Kongo yabujije ufatanye na FDLR. OFAC yashyize FDLR ku ya 3 Mutarama 2023 ishyiriyeho ibihano hakurikijwe itegeko nshinga EO 1341 kubera kutubahiriza amategeko mpuzamahanga cyane arimo kwibasira abana muheza intambara muri Kongo, harimo kwica no gukomeretsa, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushimuta no kwimura abantu ku ngufu, byatumye FDLR ishyirwa ku mutwe w'iterabwoba. Bati Gustave kubgayo uzwi nka kubgayo uzwi cyane cyane ku izina Nanone rya Colonel Sirkov ni umuyobozi FDLR, akaba n'umuyobozi uzwi nka umuyobozi wa Commando de recherche et d'action EDF cyangwa se wa mutwe ukomeye cyane wo muri FDLR, ishami ry'ubutasi n'ibikorwa byihariye bya FDLR. Uretse uyu mutwe kubgayo yayoboye urwego rw'ubuyobozi bwa FDLR mu gace ka Nyiragongo muri Kivu y'Amajyaruguru bashinzwe mu 2022 nyuma y'ibitero M23 byatumye FDLR itatana mu turere. OFAC yashyize kubgayo urutonde rw'afatirwa ibihano hakurikijwe ya ngingo EO 1341 nkuko yavuguruwe na EO 1337 kubera ko umuyobozi wa FDLR urwego rufite imitungo n'inyungu mu mutungo bihagaritswe akurikijwe iyi ngingo. Kuvuga ngo umutungo wose wakubgayo n'ibijyana nawo byose birahagaritswe akurikijwe iyo ngingo 1341. Bati M23 ni umutwe w'ingabo ushyigikiwe n'u Rwanda wigaruriye igice kinini cy'intara Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo.
uyu mutwe w'ingabo watangiye kugaragara muri Kongo mu mwaka wa 2012 ubwo wagenzuraga umujyi wa Goma ku mupaka mu gihe gito mbere yo gutsindwa mu mwaka wa 2013 n'igisirikare cya Kongo kufatanye bw'ingabo za Loni. Muri Mata 24 M23 yafashe Rubaya umujyi uri hagati mu gace kanini gacukwamo amabuye y'agaciro ya Kolta. Ibikoresho by'ingenzi bikoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ku ya 8 Nyakanga 2024 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yasohoye itangazo ry'impungenge zijyanye n'urusobe rw'amabuye y'agaciro rutuma habaho umutekano muke muri Burasirazuba bwa Kongo. Ku ya 15 Ugushyingo 2025 guverinoma ya Kongo na M23 basinye amasezerano y'amahoro muri Qatar. Nyuma yo gusinya amasezerano M23 yafashe umujyi w'icyambu cya Uvira uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Nubwo M23 yaje kuva muri Uvira, umutwe w'inyeshyamba uracyagenzura Goma na Bukavu, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. M23 yigaruriye muri Mutarama na Gashyantare 2025 nyine iyo miji. Ibikorwa bya gisirikare M23 byahitanye ubuzima bw'abaturage ibihumbi ndetse binateza ikibazo cy'abaturage benshi bahunga igihugu. Mu gihe cy'inyeshyamba zabo M23 yanakoze ibikorwa byo guhohotera uburenganzira bwa muntu, ubwicanyi, ibitero byibasira abatari abarwanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amerika ikomeza igira iti OFAC yashyizeho M23 cyangwa se yafata ibihano M23 ku 3 Mutarama 2013 hakurikijwe EO 1343 kubera kutubahiriza amategeko mpuzamahanga cyane ajyanye no kwibasira abana mu by'intambara muri Kongo, harimo kwica no gukomeretsa, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushimuta no kwimura abantu ku ngufu, no kwakira intwaro n'ibindi bikoresho bifitanye isano navyo, harimo indege za gisirikare n'ibikoresho cyangwa se inama, amahugurwa cyangwa ubufasha, harimo inkunga bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare muri Kongo. Bati John Imani Nzenze n'umuyobozi wa 23 akaba n'umuyobozi w'ubutasi bwa M23 afatwa nk'umwe mu bakorana za hafi kandi b'inkoramutima ba Sultani Makenga, umuyobozi mukuru w'igisirikare wa M23 ufata ibihano na Amerika wemejwe ngo Makenga wemejwe na Amerika ndetse na Loni. Nzenze yabaye umuyobozi wa M23 kuva umutwe witwaje intwaro watangira kwigomeka ku mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2023 ubwo yayoboraga ibitero za M23 ku birindiro bya gisirikare za Kongo. FARDC yafata ibihano Nzenze akurikijwe ingingo ya EO 1343. Nzenze afatirwa ibyo bihano nkuko yavuguruwe mu ngingo ya EO 1361 kubera ko umuyobozi wa M23 umutwe ukora ibikorwa nyine ngo bya kinyeshyamba. Rero inyungu ze n'ibigo bye birahagaritswe hakurikijwe iyi ngingo ya EO 1341. Bakomeza bagira bati kubera iyi gahunda y'uyu munsi imitungo yose n'inyungu zose umutungo w'abantu bagenwe cyangwa se bakumiriwe bavuzwe haruguru, imitungo y'abiri muri Leta Zunze za Amerika cyangwa iri mu maboko y'abantu bo muri Amerika, iyo mitungo irakumiriwe kandi igomba kumenyeshwa OFAC. Byongeye kandi sosiyete yari yose yabo mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye ku giti cyayo cyangwa se mu buryo rusange 50% cyangwa se birenga by'umuntu umwe cyangwa se benshi bakumiriwe nayo iyo ayo masosiyete yarakumiriwe cyangwa se afata ibihano kiretse byemejwe n'uruhushya rusange cyangwa se rwihariye rwatanzwe na OFAC cyangwa se hari uburenganzira rundi. Amategeko ya OFAC muri rusange abuza ibikorwa byose by'abantu bafata ibihano Leta Zunze za Amerika birimo umutungo n'inyungu zabo ku giti cyabo ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika. Muri make bura ikigo cyabo cyose cyangwa se inyungu zabo zose bari bafite muri Leta Zunze za Amerika zakumiriwe. Hanyuma bakomeza bagira bati kurenga ku bihano za Amerika bishobora gutuma habaho ibihano mboneza mu bantu cyangwa se ibyaha ku bantu b'Abanyamerika cyangwa se abanyamahanga. OFAC ishobora gushyiraho ibihano mboneza mu bantu kuzaha ku buryo bukomeye. Amabwiriza ya OFAC yerekeye ibahirizwa ry'ibihano by'ubukungu, atanga amakuru menshi yerekeye ibahirizwa rya OFAC ku bihano by'ubukungu za Amerika. Bizongeye kandi ibigo by'imari n'abandi bantu bashobora guhura n'ibihano kubera gukora ibikorwa bimwe na bimwe bireba abantu bagenwe cyangwa se bafata ibihano. Muri make gukorana n'umwe muri abafata ibihano ubwawe nawe byakugiraho ingaruka. Babagizwe nk'ibicibwa mu bijyanye n'imari. Bati ibibujijwe birimo gutanga umusanzu wari wo wose cyangwa se gutanga amafaranga, ibicuruzwa cyangwa serivisi bikozwe n'umuntu wari we wese wagiye wafatiwe ibihano cyangwa se kwakira umusanzu wari wo wose cyangwa gutanga amafaranga, ibicuruzwa cyangwa service biturutse ku muntu ari we wese
muri make ntacyo ugomba kwakira gitutse kuri Mani Nzenze cyangwa Gustave cyangwa se ngo kigutuke ukimuhe uri muri Amerika. Abantu batari abanyamerika kandi babujijwe guteza cyangwa se gucura umugambi wo gutuma abanyamerika barenga ku bihano za Amerika babigambiriye cyangwa se batabizi, ndetse no kugira imyitwarire ibuza ibihano za Amerika. Ibi ngibi ni byabaye kuri European Union, kuri RDF. Gushaka gutesha agaciro k'Amerika ibyo yakoze yibeshye ngo nibabura ubufasha bwa Leta zimwe za Amerika babone ubufasha bw'abandi, ibyo nabyo birahanirwa na Amerika. Bati abantu batuye muri Leta zimwe za Amerika cyangwa se mu mahanga batanga amakuru ku bijyanye no kutubahiriza ibihano kuri gahunda yafashwe yo gushikariza abatanga amakuru bashobora kwemererwa guhabwa ibihembo mu gihe amakuru batanga yatumye habaho igikorwa cyo gushyira mu bikorwa ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko atanga ibihano, aho nyine bituma bahabwa amafaranga arenga miliyoni 1 y'amadolari. Muri make hagize nk'amakuru umenya yuko wafata ibihano muri aba ngaba hari amafaranga ariko yaturutse muri Leta zimwe za Amerika, ukabatungira agatoki uhabwa urufito, ubundi bakakwereka icyo bikorera kuri uwo muntu. Bakomeza bagira bati imbaraga n'ubunyangamugayo bw'ibihano za FARDC buturuka gusa ku bushobozi bwa FARDC bwo gushyiraho no kongera abantu ku rutonde rw'abantu bashyizweho ibihano by'umwihariko abantu bakumiriwe, ahubwo binaturuka ku bushake bwayo bwo gukura abantu ku rutonde rwa CDN nk'uko amategeko abiteganya. Intego nyamukuru y'ibihano si uguhana, ahubwo ni uguhindura imyitwarire neza kugira ngo ubone amakuru ajyanye n'inzira yo gusaba gukurwa ku rutonde rwa FARDC, harimo urutonde rwa CDN cyangwa se gutanga ubusabe. Nyamuneka reba amabwiriza ya FARDC kujyanye no gutanga ikirego cyo gukurwa ku rutonde rwa FARDC. Muri make umuntu wese wafatiwe ibihano kugira ruvane kuri runo rwego rw'abantu bafatiwe ibihano basaba guhindura imico bashinjwa. Nimba Gustave wa FDLR ashaka kuvanwa kuri urwo rutonde asabwa gukatira FDLR burundu, kandi akagaragara neza cyane ko ahinduye imyitwarire ntanagihuriye na FDLR kandi n'ibikorwa kiyoboye muri FDLR. Niko bimeze kuri Mani Nzenze, niko bimeze kuri Joseph Kabila Kabange n'abandi bose afatiwe ibihano n'uru rwego rwa FARDC.